Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kawai ka Trok kit Umphniang petrol bat Umphniang diesel. Haka arpo kendai trik ubna jeleu aracara arpway. Kala kela kongpong andala poi haka wai ke jaka kabalong kongdong haka snong Mawtnum. Hadin bu unongnya jong kani ka Trok ula persang man kiar ya kawai ka kali kabayaj hakamat jong u. Kani ka Trok kabadan your registration number AS05AC 0719 kadai kabalanya da udrubo Joti Bora ubanakasnong Golaghat Assam bad yagani ka Umphniang lathmu ban penpoi sya Agartala la sakhiru ba ki Paidbah akate ka sngi kila penkhanya ki kendon yada COVID-19 bad klamjing shepting ya ka jingkem ding jongkani ka Trok kila mi ban letsha ka jaka bagani ka Trok kala kala khongpong bat Tong ya ka Umphniang kabatut nagani ka Trok kad baki Paidbah kidang muja ban Tong ya ka Umphniang kabala lingking hasurok ki bor pulit kilawan poi ban penher krat ya ki Paidbah ki badan hagani ka jaka खाली बॉडी गाड़ी खड़ा था वो अगर हम साइड में आने के लिए कोशिश किया वो हमको डाया बया लेके साइड में गिरा दिया हमको तो हम गाड़ी को उठाने के लिए बहुत कोशिश किया है लेकिन उठाने पलटी मार दिया ये गाड़ी क्या क्या लूट है डीजल है पेट्रोल है गाड़ी उठाने के बाद वो जब लोग गाड़ी आ रहा है देखा है आदमी लोग इसलिए देख के रुक गया सब तेल लेने के लिए आ गया है तो ये माल कहाँ लेके जाने मुझे अगरतला अगरतला